navodi. Sinovi svetog Frančeska Asiškog, čiji su samostani već dugo godina služili kao skladišta oružja, naročito su se odlikovali kod istrebljenja pravoslavnih. Pater Augustin Đevola išao je ulicama sa revolverom na mantiji i pozivao narod da ubija pravoslavne. Doktor Ivo Guberina, sveštenik i vođa katoličke akcije, a u isto vreme kapelan lične garde Pavelića, pisao je 7. jula 1941. Hrvatska mora svoj sustav da čisti na svaki mogući način, čak i mačem. Karl-Heinz Denscher pominje sveštenika Božidara Brala, koji je učestvovao u pokolju 180 Srba na Ali Pašinom mostu i sa ustašama igrao veselo kolo oko ubijenih. Sveštenik Bralo je često govorio: kada budemo poklali Srbe, obračunat ćemo se sa muslimanima. Franjo Matica, svećenik, kaže Srbima: Bog je na nebu, ustaše na zemlji, Jasenovac posrijedi i sada birajte. Najveći broj srpskog naroda poslat je u logor u Jasenovcu za vreme nemačko-ustaške ofanzive na Kozari u kasno proleće 1942. Ovim operacijama rukovodio je nemački general Stahl, u čijem je štabu bio i Kurt Waldheim. Zbog svog učešća u ovim genocidnim zločinima, Andrija Artuković, balkanski kasapin i drugi rukovodioci NDH hvalili su se Hitleru da su oni bolje likvidirali Jevreje u NDH nego on. Samo u logoru Jasenovac je pobijeno 35.000 Jevreja, po Dedjeru 31.500. Na hiljade ljudi, žena i dece pobijeno je na licu mesta. Po naređenju generala Štala, oko 68.000 Srba odvedeno je u ustaške logore smrti. Poglavnik Pavelić odlikuje generala Štala. Istom prilikom i Kurt Waldheim dobio je ustaško odlikovanje. Fra Miroslav Filipović, kapelan iz manastira Petričevac kod Banja Luke, još 1940. godine položio je ustašku zakletvu. Organizovao je pokolje u selima Drakuliću, Šargovcu i Motki kod Banja Luke. Prvo je zaklao dete Đure Glamočina govoreći: ustaše, ovo je u ime Boga. Zatim ubijaju 1500 ljudi, žena i dece, sekirama i motikama. Zver čovek Franjevac, Filipović Majstorović, najkrvoločniji od svih koljača, postaje komandant Jasenovca. Masovno je ubijao žene i decu, nazvan je Fra Sotona. Posle klanja sav isprskan krvlju molio se Bogu. I njegov poglavnik Ante Pavelić u svojoj ličnoj kapeli ispovedao se svaki dan. Bio je dobar katolik, za razliku od svojih šefova Hitlera i Mussolinija, koji su bili ateisti. Krvniku Franjevcu Miroslavu Filipoviću Majstoroviću u Jasenovcu su pomagali i sveštenici Brtečić, Matković, Matijević, Brekalo, Čelina, Vipovac i takmičili su se ko će više da pokolje Srba. Samo jedan franciskanski sveštenik, Pero Brzica, stipendistima samostana Široki Brijeg, poklao je u Jasenovcu jedne noći 1350 logoraša. Kako se to desilo, ispričao je Žile Friganović, koji za sebe kaže da je najkrvaviji ustaša u Jasenovcu. Franjevac, Pero Brzica, Ante Zrinušić, Šipka i ja opkladili smo se tko će te noći zaklati najviše logoraša. Otpočelo je klanje i ja sam već bio poslije 1 sata po broju zaklanih daleko izmakao ispred ostalih. Obuzeo me je te večeri neki neobičan zanos. Činilo mi se kao da sam na 9. nebu. Nikad u životu nisam osjetio takvo blaženstvo. I već poslije nekoliko sati zaklao sam 1100 ljudi, dok su ostali jedva stigli da zakolju po 300 do 400. I tada dok sam bio u najvećem zanosu, slučajno sam bacio pogled u stranu i tu ugledao jednog postarijeg seljaka, koji s nekim neshvatljivim mirom stoji i spokojno gleda kako ja koljem žrtve i kako se one u najvećim mukama preturaju. Taj njegov pogled nekako me presjekao. Učinilo mi se kao da sam se iz onog najvišeg zanosa najednom skamenio i jedno vrijeme nisam mogao da se maknem. A zatim sam otišao do tog seljaka i od njega saznao da je on neki Vukašin iz sela Klepaca kod Čapljene, kome su u kući sve poubijali, a njega s nekih šumskih radova poslali u Jasenovac. On je sve to govorio s nekim nedokučivim mirom, koji je mene teže pogađao nego sva stravična kuknjava oko nas.
U meni se na jednom razbuktala želja da mu razbijem mir i spokojstvo najsvirepijim mučenjem i da u njegovim mukama povratim svoj zanos i blaženstvo uživanja u bolu. Izdvojio sam ga i posadio na jedan panj. Naredio sam mu da vikne živio poglavnik Pavelić, ili ako to ne kaže, da ću mu odsjeći uho. Vukašin je šutio. Otkinuo sam uho. On nije rekao ni riječi. Ponovo sam mu rekao da viče živio Pavelić ili ću mu otkinuti i drugo uho. Otkinuo sam mu i drugo uho. Viči živio Pavelić ili ću ti otkinuti nos. A kad sam mu i po 4. put zapovjedio da uzvikne živio Pavelić i zaprijetio da ću mu nožem izvaditi srce iz grudi, on je pogledao i uperivši pogled nekako kroz mene u neizvjesnost, polako i razgovjetno mi je odgovorio: samo ti, dijete, radi svoj posao. Posle toga ova njegova riječ potpuno me izbezumila, skočio sam na njega, iskopao mu oči, isjekao srce, preklao grlo od uha do uha i nogama ga sjurio u jamu. Ali tada je i u meni nešto prepuklo i te noći nisam mogao više da koljem. Pobijedio je franciskanac Pero Brzica jer je zaklao 1350 logoraša i ja sam mu bez riječi platio otkladu. U Jasenovcu je pobijeno oko 700.000 ljudi, žena i dece. Ivan Krejačić Stevo će posle rata na tom najvećem srpskom stratištu kao predsjednik Sabora Hrvatske izjaviti srpskoj delegaciji na otkrivanju spomenika u Jasenovcu: malo smo vas ovdje pobili. Edmond Paris u svojoj knjizi Genocid u satelitskoj Hrvatskoj nabraja užasnu litaniju franciskanskih zločina koji se beskonačno produžuju. Fra Silvija Frankovića ustaški zločinci pitaju kad će da ih ispovedi. Odgovorio je: još je prerano za vas. Kad sve pobijete, onda dođite da vas ispovedim. Franjevci kod Pavelića. Svi ti zločinci dobili su visoka ustaška odlikovanja. Časne sestre učestvuju u pokolju ranjenih partizana u bolnici u Otočcu. U ustaškim logorima isticale su se po surovosti. I časne sestre prima poglavnik Ante Pavelić i oda im priznanje za odanost NDH-u. Za razliku od pape i katoličkih biskupa, na čelu sa Stepincem, uz čiji blagoslov je vršen genocid nad srpskim narodom, italijanska vojska se otvoreno suprotstavila ustaškom nasilju. Il Tempo. Ne mogu da se pričaju užasi koje su ustaše izvršile nad srpskim devojčicama. Postoje stotine fotografija koje to potvrđuju, jer one koje su preživele napade, udarce bajoneta, čupanja jezika i zuba, nokata i vrhova dojki, a to je sve činjeno pošto su obeščašćene, bile su priželjno sabrane od naših oficira i prenete u italijanske bolnice, gde se baš i prikupljala ova dokumentacija činjenica. U Gospiću jedna majka dobi hrabrost i ode kod ustaša pitajući ih da li nešto znaju o njenom sinu koji je nestao pre 3 dana. Ova žena napravila je grešku što je sobom povela ćerku od 12 godina. Ustaše joj uzeše ćerku. Na majčine proteste krvnici, kao da su htjeli da je uteše, dadoše joj jedan mali zavežljaj. Žena mišljaše da je neki mali dar, otvori ga i pade u nesvest. Unutra su bile oči njenog sina. To se dogodilo u Gospiću, a žrtva se zvala Dukić. Imao je 16 godina. To su činili Hrvati Srbima. Razume se da mi ne možemo produžavati te priče od kojih se koža ježi. Trebalo bi čitave tomove ispuniti. Piše u rimskom dnevniku Il Tempo. Armijski general Mario Roata, komandant italijanske 2. armije, kaže: kad smo vidjeli kakve užasne pokolje vrše ustaške bande i to sve u ime katoličke vere, klanje staraca, žena i dece, mi smo s mesta intervenisali i okupirali značajne teritorije i svuda preuzeli civilnu vlast. Profesor dr. Stevan Pavlović, ekspert za istoriju ovog dela Europe, sa Engleskog univerziteta u Southamptonu kaže: treba reći da su Italijani spasavali srpski narod.